الباب الرابع دنبغال نيا بانغال هد الشارب وبيان المسكر ino yewta fi hiddi yarɗo beere ma fimuɗo dorogu ɗum fof ko gotum ma fimuɗo ñooge suli e ɓangal nangol en kon ɗum wiyete sulgol haray kon ɗon hiddi kala jiiɓuɗo haqqille muɗum nden o yar o fiimi o nunni kon ɗoni hiddi ko watte kon ka islam. an Anas ibn Malik radiallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata bi rajulin o addanama gorko kadi shariba al khamra tawi on no yari beere fa jalla dawnelaɗo beebini mo bi jarida tayni bi mana pigge ɗiɗi nahawa 40 hella sawru 50 qala o wi wa fa'alahu aboubacry kadi ko ni gerdi radiallahu taala anhu on kadi bi mana ko piyarɗo ɓeere ko toujours ko sawru 50 kono falamma kana umaru tumande tan on hewtuno e lamatere senna umaru radiallahu taala anhu istashara nnasa o diisi yimɓe ɓen fi ɓeydugol ka sawru 50 par ce que tawi joni islam wattama fijirede yargol ngol ɗuuɗi fagala abdourahman bun auf wi a khaffa al hududu ha enele ko ɓuuri jasude hiddiji ɗin fof samanuna ko sawru 60 nayi on no fanɗi famara be umar radiallahu taala anhu sayidna umar yamiri ɗum ɗon waɗi décret ɗum ɗon ila ɗon mo yari beere ko sawru 60 piyete joni haray ka dina men ila ɗo añande dargal dari 50 no mari dalil 60 no mari dalil kono ɓay ko 60 on wayrita décrétede haray ko ɗum ɗo waɗi gollitirde mo yari beere tabiti o yari ko sawru 60 muttafaqun alayh wali muslim an ali radiallahu taala anhu fi qissati lwalidi bun uquba fi qissa walidi o jalladan nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo piinoma 40 50 wa jallada aboubacry kadi pi 40 50 wa umar sayyidna umar usman kanko o pi 80 60 wa kullun sunna ɗiɗon ɗiɗi kala ko sunna wa hada ahabbu ilayya womin ko ɗum ɗo ɓuranila mi mana gollitira ɗum ɗa kenen par rapport bunki yarɗo beere on e duumagol makko ngol oɗo ko ɗum wi wa fi hada al hadis o hadis anna rajulan no gorko shahida alayhi o seedike e hoore makko annahu no kanko ra'ahu yataqayyana al khamra o seeditike mo tuuta beere nden mo yari ha mo tuuta fa qala usman wi he innahu no o lam yataqayyaha o tuutali nde o tuutata nde hatta shariba ha o yarani bi mana goɗɗo tuutata yarali oɗa inni min mi seeditike mo tuuta beere sayyidna usman in goɗɗo le tuutata beere yarali nde on sayi ɓe nangi mo ɓe piimo wa an muawiyata radiallahu taala anhu ani nabi sallah sallam annahu no kanko qaala o yewti fi shariba alhamri fi yarɗo beere ida shariba so yari beere fajliduhu piyemo tumma ida shariba refti so yarti ɗimmo fajliduhu piyemo tumma ida shariba salisa refti so yariti tammo fajliduhu piyemo tumma ida shariba rabi refti so nangama mo yari beere nayaɓum fadribu unuqahu hele leggal dande makko ngal bimana waremo wakam gujji on ɗa en andi haray oɗo ala accude أخرج أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذي نفلي ما يدل كتندين تو على أن وندون حديث دو منسوخ كمونتادو دي في ورغول مكنايب ودون كمونتادو وخرج ذلك أبو داود صريحا أبو داود كرينو يلتني من فنين أن الزهري ويت الزهري ونبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم سيغط مودون وري بيي falyattaqil wajha yo reno yeeso ngon hiddi o kona hiddi o yeeso ngon piyatake musidɓe julɓe few yeeso ngon ko pottititengo ko ngo woni teddungo ngon muttafaqun alayh wa an ibn abbas radiallahu taala anhuma qala wi qala rasulullah sallam nelaɗo maki la tuqamul hududu hiddiji ɗin ñinnetake fil masajidi ka juulirde goɗɗo jungo makko taƴatake ka nder juulirde goɗɗo piyatake kadi ka nder juulirde nden ko fi juulugol e jangugo e jantago inde Allah e waɗugol bayana ko ɗum waɗi simaɓe men ɓen ndaara e moƴƴa ka fulawa kamen ko sunnane laaɗo ɓe jogii ɓe darnata juulirde so wona ɓe waɗay tomburu ndun ka yaasi e ngeru ngu ɓe jannga ka ɓe juula ka juulirde ɓe yalta ka yaasi ɓe jannga ɓe hollondira piiji e ko nandata ɗin ɗon piiji haray koyen faamu ɗum ko yen ñentin ɗum ko sunnane laaɗo rawahu tirmidi wal hakim wa an anas radiallahu taala an qala wi laqad ansala llahu gomɗi allah jippini taharima alhamra fi harmingol nde beere wa ma bil madina tawi ala madina sharibun yaro yashrubu himo yara illa min tamrin sona immorde e tamaro akhrajahu muslim kono ko andingol en beere ndewi e tamaro ndewi e maaro ndewi e foññewo ndewi e ko sawo madama woni ko sulintare no harmi
وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال وي نزل جيبك تحريم الخمر جيب حرم قول بيره وهي من 5 تيكو إمور دي بيجي جوي دين فوق دقيق من العنب إمور دي عنب والتمر يتمر والأسل إنجوري والهنطة هنطة والشعير إنغوري والخمر كويته بيره ما أكمر الأكل وكلا كسومي سوليني حق إلا ده ويقول هي دولة بايلة كوكوسان نو دقي كو إكوسان دون إيوي ما كو إنجوري دون إيوي ما كو إلاندان دون إتا كلا كو tera muddu fiya ha tawi wawa sulinde haqqille haray ɗum ɗo woni beere kullu muskilun khamrin kala ko sulini ko beere kullu khamrin haramu kala ko beere hino harmi muttafaqun alayhi وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ko ƴetta nabaji sallallahu alaihi wasallam qala wi kullu muskirin ko hadisi adduɗen ɗo joni ka hoore eyno mo ka o windi kala ko sulini خمر أنكو بيري وكل مسكر كلا كسل حرام حرمي أخرجه مسلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إماك ما أسكر كثيره كلا كسلني كبري دودو منكم هراي فقليله سيدا هديتي كنكم حرام هراي كنتم كدي حرمي ما دام مزوريتي أنكو كسلنتا هراي سيدا هديتي كنكم كدي يوريني كحرمكم أخرج أحمد والأربعة وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذل له الزبيب بمعنى هم اتناي نومو رسن في السقاي كدبونde فيشربه يومه ويرى دون اندر نيالال ماكو ngal dum wal gadi e jango wa ba'da al gadi e faddi jango fa idha kana silatike masa'ahu kiki de faddi jango bimana as-salisatu kanyallal tatabal sharibahu o yara dum wa saqahu o yarna fa in fadala shay'un si heddike seeɗa ɓaawo balɗe tati ɗen timmi a haraqahu o hibba ɗum par ce que ka timmi ñallal nayi a ɓanngal o haray hannde kadi iwti ko woni kon si wonti beere akhrajahu muslim wa an ummi salamata radiallahu taala anha ani nabi ko yetta nabaji allah sallallah alih w sallam qala inna allaha no allah lam yajal o waɗata pewshiga shifa akum lekki monkin fima harrama aleykum e dow ko harmini hooremo ko fi hon ɗum o nana woɓɓe no inna ndiyam banjiɗan ɗan ko lekki feti ma ko lekki ɗum ɗo allah harmina e beere nde hawgayno yilto waɗa lekki e mayre ma kula ko lekki ma demu ko lekki ñamugol ɗimmum munteji ɗon ko harmu ɗum konno yiltoto waɗira lekki ɗon o watta ɗum kanko allah o toñata akhraja al-bayhaqi wa sahahu ibnu hibban wa anil wa'il al-hudrami anna tariq ibn suwayd wonde no oɗo sala nabiya o landiki annabaji sallallahu alaihi wasallam anil khamri fi beere yasna'u haddiwa liddiwa moƴƴinirande fi ñawndugol beere moƴƴinirande mi mana harana fi yo yere sulere ko fi yo ñawndiri nawnuɓe fagal nelaɗomaki innaha laysat bi dawa'in nden beere wona nde lekki walakinnaha da'un mbal nden ko nde ñaw mo yari nden ma wuji ke nden na lekki o heɓata ko ñaw ɓeydoto akhrajahu muslim wa abu dawud wa gayri ma ko hina kamɓe ɗiɗo haray kala ko wiyete ko beere reno ɗen e muɗum beere ñawnata musidɓe julɓe few reno ɗen e muɗum kala ko wiyete ko beere kala ko nawnuɗa sa tindinama ka sulinta potti to andu sa waɗi ɗum